ሰላም ወደ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ በዛሬው ዕለት በስዊድን ስቶክሆልም ታላቅ ሰልፍ እየተካሄደ ይገኛል። ይሄም የሴቶች ቀንን ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን አስመልክቶ ነው። ያው ከስር በጣም በርካታ ሰዎች ይገኛሉ። እንደዚሁኛ በአማራ ላይ የተፈጸመ ያለው ግፍና በደል ይቁም፣ የድሮን ጥቃት ይቁም ለማለት የሴቶች ላይ የተፈጸመ ያለው ግፍ ይቁም ለማለት ግፍና በደል በኢትዮጵያ ውስጥ በአጠቃላይ ይቁም ለማለት ተገኝተናል ማለት ነው። ከአሽሩካ ሚዲያ ይህንን ሰልፍ እንግዲህ በቀጥታ ማስተላለፍላችሁ ይሆናል። ምን እየተካሄደ ነው፣ ምንድነው የተባለው፣ እንደዚሁ ደግሞ የተለያዩ ሰዎችም አስተያየት አሰማቸዋለሁ። በጣም ትልቅ ሰልፍ ነው። Today, on International Women's Day, we celebrate the resilience and strength of women worldwide. Yet we must also shine a light on those who suffer in silence, particularly the women of Ethiopia's Amhara region, enduring unimaginable horrors amidst ongoing conflict and systemic violence. Since August 2023, an active war has ravaged the Amhara region, following the deadly conflict in northern Ethiopia. Federal forces, under Prime Minister Abiy Ahmed, the 2019 Nobel Peace Prize laureate, have turned their weapons on civilians. Drone strikes target innocent women and children, while extrajudicial killings by Ethiopian National Defense Forces have become a routine tool of terror. The conflict has plunged the region into a severe humanitarian crisis, yet the world remains largely silent. In Amhara, women bear the brunt of war crimes and human rights violations. Rape and sexual violence are wielded as weapons of war to terrorize and subjugate communities. Their bodies have become battlegrounds, their voices drowned out by chaos. Countless women have been displaced, their homes destroyed, their families torn apart. They live in constant fear, deprived of healthcare, education, and basic necessities. According to reports, over 5,500 schools across Ethiopia have suspended operations, leaving more than 9 million students, most in Amhara, without education due to ongoing violence. On this International Women's Day, we must demand justice for the women of Amhara. We must end the impunity enabling these atrocities. We must support local organizations protecting and empowering these women and pressure the international community to intervene, to stop the war and deliver justice. Let us remember, the fight for women's rights is a fight for humanity. The women of Amhara deserve peace, dignity, and justice. Their courage in the face of unspeakable adversity reminds us why we must never cease striving for equality and justice for all. Thank you. ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ በስዊድን ስቶክሆልም የዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን አስመልክቶ በተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ በወገናችን ላይ የደረሰ ያለውን ግፍና በደል በዚህ መልኩ አሳይተናል፣ ድምጻችንንም አሰምተናል። በስፍራው ለተገኙ ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። የተቃውሞ ሰልፉን ያዘጋጀው በስዊድን የኢትዮጵያ ስደተኞች ማህበር ነው። ሰልፉን እንድናዘጋጅ ለተባበሩን ሁሉ በግልም ላገዙን ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይም ሰልፎችን የምናዘጋጅ ለወገኖቻችን ድምጻችን የምናሰማ ይሆናል። ሁላችንም ባለንበት እናንተም ይህን የተመለከታችሁ ሁሉ በኮሜንታችሁ ላይ ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ እያላችሁ በወገናችን ላይ የደረሰ ያለውን ግፍና በደል እንቃወም። ስዊድን የምንገኝም በአንድነት ሆነን ተቃውሞችንን ማሰማታችንን እንድንቀጥል በዚሁ መልእክት ማስተላለፍ እወዳለሁ። ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አሽሩካ ሚዲያ ከኢትዮጵያ ስደተኞች ማህበር በስዊድን ጋር በመተባበር ቪዲዮን አቅርበንላችኋል። አመሰግናለሁ።